تونا تشکیل کنیم میکنیم باتل او پنجم دا ویدیو ببرورشون با فکری تو چی ویدیو میبرورا اون لوبای کار کردم میتونه آره زازوروی شایکی من کی قطعی رالیک خوندی این فکری کی بود رالیک ما فابیک دا ویز افتادم تا خکف دودا شرایک دادم بعد امی سر من سر خون پیچیدگی میکرو گرفتگی просто غلطی دیو که پارت هاردش نه یک چه بگو پارت تو دم با یک باتل میره دالشورا قطعی فابیک هاردش خدا قسم رب خونی من برای سوم نیست میسو باتل برآمدم من سوال سه شوای دختره دا کنجیره های با گفت ما ترساوی که دختری بر بالا بود بردی شایما بابا دای درو اما بزرگ باشه ایتا بدون دوست دارد مایم اگر شما فرد هستید میخواهید خراب شدن یا که خراب هستید میخواهید که کم ترک بوز بالا بشین یا که میخواهید که ریش بروره یا که موی سرتون میریزه و نمیخواهید که موی سرتون بریزه یا که سفیدچای پوستی بدن دارید پس به همین نمره مراجعه نموده از داروی صاف سودا استفاده برید سلام علیکم با تماشابینان کانال مهراب پرو بچه‌ها سوزن خوبه سلام علیکم بعدی خوش آمدید به برنامه زور آمد که اون نکرد رحمت که دعوت ما را رد نکرده اومدی اشتراک کردی ما خواستیم با فکر ما که یکم برنامه که اشتراک کرده یکم برنامه که باشه سوالایی که در درون یوتیوب گپ چپایی که در درون یوتیوب رفته است در برای همین گپ چپ که سوال تیم بعد در برای خودت باتلای که خطیفاوی که دلیر شو ترکی رالی که بین همین گپ چپ چخ چخ کنیم روزی که کارات خوبه همه خوبه یکم سوال ترکی که قطعی رالی خوندی این فکری کی بود فکری ما سر آسیا چقدر با مگن که رالی کسوم دادی که قطعی ترک خوندی نه اما سر آسیا مقصد اونجا داشته بودم رالی که گفت که چی که مقصد تون فکر کنه گفت زور میشه رالی گفت که میکنیم میسو کانالی ما داد تمام یا ماستر آسیا هر شما را گفتن خیلی هر تا گفت که فید میکنه رالی که گفت که مقصد که هر تون فید کنه زور میبرویا رالی گفت که مایلی گفتن تو نگفتیش که بیا فید کنه خب بعد تیما را که انتخاب کرد ترکا که داگی جو زابس کرده این سومی زابس کی دو ترک دا بسیار زابس شد یه شب دنای سوند بدیمش خیلی که میدونم رالی خودش استودیا داشت چی بعد استودیا رالی نبود دا بس رپستر استودیاش چپاکات چپاکات باش مو ترکا خونده نه هازی رالیک دا پیترای باتل داره قطعی امی بی با فکرت کی میبره رالیک چی با رالیک هم باتلوش قطعی باتلو مقایسه که امی بی هم باتلوی سوس کرده گه قطعی کی نه سوس کرده نه کی چنی کاری نیست تو باتلی تو چی قطعی دلیر شوی دل را بوشوش مگوی دل را بوشو هیچ یول خب دم ایکو تاخ کفشته چی باتل چه میگذره وای دا باید وای چکنه باتل تشکیل کنه تو نه هم خودش کارو چی گفت کی علم باید تشکیلش میکرده سوسول توزی را خپه یکم ویزف کی دو دلیر شو ما فابیک دا ویزف دادم تا خکف دودا شرایک فابیک تا خکف فابیک ترسی ایت ترسی دودا شرایک خیلی نکردم منوش ترسیده نه اگر که قبول کنه ویزف شتا میکنه قطعی باتل تو چی با همون فابیک دا چی با ویزف دادی نمیفورم چیش معقول نیست آخه باید کس معقول نباشه باید قطعی باتل کنی آخه بسیار عشقا دلزید میکرده تو عشقی برای هم ما غم زده ایم تو چیز با کلا گرفتی غم زده بودن تا ما تو این با کلا میگیرم ما فخر میکنم این چیز تو کی دا فابیک دا دیز زدگی یا با چی بود برای با چی سبب بود دیز زدگی همون کاراچی دا چند برنامه‌شو با ما برای دیز زدگیش کار گرفتگی نیست مثلا غم تگرام خوندگی چی خوندگی ما برای کارش نگرفتم در چند برنامه‌اش میگه داد زده میخونن میسوسه برای اون تو سبب در چیه که داد زده میخونی راست زورای کن داد زدن زوره خیلی پاس نه تو این برا خوندگی تو این برا ایرو امی تو این برا خوندگی با فکرم تر غم زده میگن نه شاید سبب چمیه ممکن سوز خیر باتلی که قطعی دلیر شوی باید ایلن تشکیلش کنه یکم قطعی ایلن گپ زدی نه همون دلیر شو خودش قطعیش چخ چخ کردگیه گفت که مقصد میریم برنامه میکنیم روز چیه معلوم میکنیم میبرویم باتل میکنیم چون تویز را خب ویدیوش کردم گفتمش ترا یکم چی گفتگیه که فقط ستورسش میکنی دل را بوشوی خیلی دل را بوشو خیلی هارد گبار گپش میگو خیلی نمیفهمم مقصدم
خیلی уже اید باید با فکرم که حاضر با این تون خیلی خوب نیست رفت و اومد چی با آخه چون آموخه میخوان من یکم کس در وقتو کینه ندارم اگر بطل ببروی بطل در بای بتی با کلان مگیری من دفعه من بای نمیتونم چی با بای نمیتونم چخه با دلی پر مگی که بای نمیتونم آخه آریا سازوروی شایکی من چیزا زورو شما میدونی چیزایی که هیچ کنه میدونه ده مثال شون یکم بطل شما میگه بطل تو ما ایلن قطی تو والی واپشه قطی ایلن چخ چخ کداگی نیست نشدی بطلن کی چی گپای شونم سیو کی رای درم میدونی خیلی بینشون چی گپ شدگی باید پنجم در ویدیو ببرورشون با فکری تو چی ویدیو میبرورا همین خیلی و هر چی رشیدت کدام ممکنه ایشون چی با چون خیلی چی داره شما که میگو که اول بای چی اجداد کدام ممکنه اون لبای کور کدام میتونم شون مثال اگه هم ویدیو روزی پنجم چی ویدیو میبرورا که مقصد او قپاس زدگی هم چخ چا سفید میکنه بو بعدی همین قدر گپ چا پیشدگی همین خود گناهش افتادگیش من وقتا ای خیلی بگم کامنتر دا قرآن او خیلی بگم کامنتر مقصد که خیلی او اجداد کدام ممکنه تا ای کامنتر نویسا کمی ترسی که مقصد اتکریتا گپ نمیزنی نه مرا تویز را یکم کسا قرآن که نیست دا کامنتر تا باخیت پروسا ترک خوندگی یکم بار برنامه کدگی نیستی نو خیلی بسیاری ترک میخونن دام تای ترکاشون بود رو قرآن چپا کمی قطعی فیری کم با فکرم فیت کردیم ایش قطعی که بود ایرام فکری ماسته رازیه بود نه امو فیریک برای کانال نوش کانال نوشو خیلی سو بعد دا ترکی زودروزو تای چی تای نشوتی خیلی دیاده چخ چخو کدگی مقصد درستانه کدومش مقصد کسال بدانه خیلی با جای نسته همین چیزورا مقصد سوال بتیمه تو چخ چخ کنده براشو همونجا میگوی که سرم چیم چیکو کدگی که جای غلطی دگیم چی کدگی همین خودت بفهمون ما سوال ندارم خودت چخ چخ کده براش چی شدگی که ترکی ترا ما گوش کردم ترام دام ترکت میگوی که ما ادشان میکه غلطی ما دخترا گفتن که اصولیگا عمر داری همین چیزا رو اگر که با جای نباشه خودت بفهمون که ایرستی هست اما یا گفتم که اون کاغذای همون دخترا را بیارم مقصد ما میدونستم که میگه فهمیگی من گفتم بیارم به خدا ایدم برو اومد خیلی خودت پروستا بفهمون میفهمم خیلی اون غلطی ما همون سوهانی را میدونی اون جا غلطاندم بعد همی سر من سر خون پیچیدگی میکروب گرفتگی پروستا غلطی دیو که خطا پارت افتی هاردش نه یکی چه بگو پارت افتم ایرا ما میدونم چی گپای بینی همین تема را ما میدونم پارت افتم پروستا میخوام که همون آدمایی که تماشا بینه و تماشا کردستن و ایران بفهمن که مقصد شر نیست کامنتو تا خوندم همونجا اقرات کردگیان که خطا چی نگی کسالی نگی ترک تا دکدوم کانال دیدم در اومدم کامنتو دام خیلی خطا کسالی نگی با اومد یا رپ ایسوسه با همین خاطر پروستا بفهمون که چی شید که خطا پارت افتی اونا قصهش درازه من خدمت پارت افتم هم خدمت پارتم همون خشید مقصد بعد لیچنی نداشته همین دختر خوشم گفتن که مقصد نمیشیده بعد ایراسیا اون روز در راسیا گفتگو کردن بعد زنگ زدن باید سوینا برام راسیا برام بعد یگم چی دوره خوبی دوره مقصد فایده دوره 40-60 فایز خوبه یا که بعدش 40 فایز خیلی خداوند شفاعت بتا این همه تماشا بینو همه کسا دوام کنیم در وقت که مقصد شفا بیابی و چی با پارت افتی خطا سبب ده چی با؟ پروستا هیچ که خچا نمیره پارتو یا ما اینا پروستا نمیخی از موضوع اتریزا با پارم خکو خیلی یاده پرابلم میشتم چند سال پیش بود همین؟ 3.5 سال ده 3.5 سال شد تا با همین کسالی دوان شفاعت ده دیل میسوزنی گود مکنو بشتی آه ساده چی نمیگری داری با چی چخ داری دم شدی باتلی دلیر شو خیلی کو باتل شو من میفورم که برام ای مثال قطعی دلیر شو برام منو اورا نداره که من تو قد دلیر شو را مثال اونجا قطعی کی دلیر شو را قطعی فهمی که هر دشم خیلی یا مقصد میفهمون تو دل با یک باتل میره تفهم خمیشه همو یه خیلی بگیریم همین فیگر کده راست که دلشو قبول کنم شد نه چی فکری فهمی که فهمی گفت اگر که قبول که برو رنگی نوی که سیوان نمیگرم بگه بارون ترا روی کدگی تمام فکر خودش گفت اگر نه دلشو خودش گفت که این اکایما دویز افتاده کراچی ما خودم قبولش کردم میبرم ایسوسه من ترا قطعی اکات هر تمام فهمم
فاهم همونجا تو گفته استی همونجا چه هاردش دا بیگوستاتر دا چی گفتنی و اگر که دایدت باشه وقتی که ما در ابتجی یا ویدیوت برامدگیه اتفیتت متا تو گفتگی که همون بیگه چیز گفتگی و گپای بزه بود میگه دا просто ба сторис ответ додагӣ сторисро тоқа мухлисои худат мебинанд иҷа мумкине ки мухлисот набоша ё ки боша ва кам боша ба ҳамин хотир дар иҷарам бугӯ ки вақте ки ҳамуро тамошо кардиву тра ақорат кардагия чизет мега мақсад чи гапи баде гуфтагия ҳо баъд гапи нитот гуфтагия чи эҳсос дошти дар он вақт ки мақсад просто мехеза трам хеле гапо мега гап гум ба худо хеле гапи одаморо кам хеле аҳамият метам гапи ҳам хеле одаморо хеле аҳамият наметама баъду ма гуфтагии мушу да ҳаёт зиёдтия реп усубеста он пандай ҳаром пандай ҳаром то чива пандай ҳаром меги пандара панда мегам бо чӣ мегам батли нашоти батли нави ки сиван ягон чӣ медонӣ рӯзи дӯзам батлшон мешиде ба фикри то кӣ мебирад нави гохе чива нави ба видеора дидӣ чӣ хел сиван нави ка наказат кардеста як гапош мега нави хапайҳо хе далбуҷоя хабу тарс мегам хапак аз начи доз далершо хап дамай бояд ай далер битарс далершо гуҷо хап дамай девнаги шаби чи девна дар инстаграм ягон чӣ кардеста хо ҳаму немхе ҳеч намекунам ҳаму ягон чӣ мекунам баъд ма баъд ю мегирам мисол ответиш метам чӣ ба дилрабошош мегӯӣ далершо дилрабошо дилрабо кия шукадаги ҳамон худоро не яке номуш дилрабо нестай ура номуш вообще дига чизае ма просто дареб дилрабош мегӯм номуш дига чизае тамоман дига чизае просто чӣ хеле ки ҳар я репер арӯзша я ном мемонад трам арӯзтам хеле ном мондаги рости гап мисол вақте ҳамон хе дида будумаш ма худмам хе дилрабош гуфтам не дилма бурда гуфтам дилма бурда дилрабо ҳамин мақсада дорад хай соз чӣ гуфтанӣ дорӣ ягон саволе буда ки ма ждат доштӣ ки ма ҳамун савола бутама ма савол надодам ҳамура та ягон саволе да ки бояд ответ медодӣ не ки ма ҳамун савола надодам ки ту ответш будӣ ба фикрам дига ма савол надодӣ хай навигариёра насиб иншааллоҳ ки сар мекунам кли машин дига сар мекунем клип чӣ хеле клип кардани вали ята қати хитай вали ята дига ҳастай насиба ми мумкин ба солинавая десета клипам бирояда десета клипам бирояд охирони соло хай амира медонӣ ки любой репер ами охири сол мешавад декабр мешавад ӯ як кор мекунад ки мақсад соли дига да бибинанд бигӯянд ки ҳамаи одам ҳамаи сол ини хеле коро карда буд мақсад 2021 да бигӯянд ки 2020 баъд ини хеле коро карда буд тарам ягон нияти калон дорӣ биғарзаи батл ҳамин сол мешавад ё ки 2021 ма кира далешора гуфтам ки биё ҳамунро рӯзи солина монем гонорари шумо чанд сум айда ҳамин батл ма намедонам ба худо мақсад чанд сум барои чанд сум мегирӣ барои ҳам батл биромада ягон сум бесум батл бесум далешо чи мухлисон далешо чи намедонам қати ҳам элм чи договори кардам накардам батл бояд дар кадом канал бибирояд элм да бехайпай чи تو بهشون باتل میکنی مقصد نه ما اگر دلیلشون هم راضی باشه بهشون باشه در باتلتون رو تشکیل کنیم میکنیم باتل بهشون به یکم گنرال به یکم ما اون ویدیو را گفتم خیلی اگر بگو مقصد باشه مخلصای دلیل در یکم جوش بنویسن نه باتلتون رو تشکیل کنیم نه که یکم سوم تون نمیتیم روی راست میگیم تون که یکم سوم نمیتیم بهشون پروستا برای مخلصاتون بیایم باتل مثلا مخلصای ما دیده سباشن اگر ما در ویدیوم گفتگیم مثلا شما شویدین که ما шумо мара гуфтем батл биро қатиам мисол биро ма ина мебурам бе пул бе ягон чи ма мебурам далешои на ту мисол аю элен пул намегирифта чи хеле бародаро далешо ма ки элен бе сум намекуна ягон киша хай шояд агар сумш бита намедонам хай далерда сум бита элен траф реп кардестан хит кади не ма да фар надорам ма да нем биган ки мисол мо далер да сум метем туда наметем биро батл ма розия ма ба худо қасам реп хони ман барои сум нест мисол батл биромадан ман просто чихе ами ҳалу бой кас барои сум реп мехонад ма рости гап ма барои ютуб реп нахонам ма я реп якм репе ки мисол хонда будам мебахши дилрабо буд якм ҳамун репе ки хонда будамаш ман напартофтам ютуб да ҳамун да
коми гирифта короче дар рептиҷи парофтагиш буд баъд дар рептиҷи дар ютуб коми гирифта парофтаги ҳамун дар 3 рӯз 300 чанд ҳазор гирифтагӣ буд просмотр дар 3 рӯз 300 чанд ҳазор гирифтагӣ буд баъд дар Туркия жалобиш задан дали чи минуси турки буд Туркия жалобиш зада будам хидга бадю бад трек асар кадию дилрабон баъд мақсад ҳамин бисёр мегуфтанд ки бихон хондум ҳозир арӯс дорӣ не дар кор нест дурӯғ нагӯ бобарам хидма партум яр гехтам парту бобароят тагер ба меси дилрабора ждат када охи шу кадае мегӯй ту чӣ хевая ждат мекунӣ бо не ака ман омаданша ждат намекунам ман гуфтесам ку ака хидмат хай умрам бутабо амаш дасти чаҷонам дарӣ касирам хай худованд шифот бита бахшиш ай барои саволои дудагӣ нашоти ҳамин касал пасалат бояд савол намедодема не ки хай туда як хубӣ дора ки мақсад ҳамон одамое ки трека гӯш мекунанд тра дига хеле ақурат ҳам намекунанд ягон чи намекунанд ки намегӯянд ки ҳамин одам дурӯғ гуфтеста дар трекош баъди ин мумкин ки ҳамон одамое ки тректа гӯш мекунанд лично ман гӯш кардам бовар накардам мардакӣ гапда бовар накардам баъди ки ба ёдат боша пурсидам гуфтам ҳамин гапот ростае ҳамин трекатам хеле гуфтагӣ баъд ту гуфте ки ростае ба ман бовар кардам и гуфтани трам хуб шид ки мақсад ира коми қадим аста медонам коми қадима медонам анака айс пас ҳама медона ай очаҷонот бахшиш ки хай ира бояд ба фикрам ки намебиромад видеода ина биромад чӣ гуфтанӣ доред дар мухлисот мақсад дуо кунам дар ҳаққи дуо кунанд барои пешравид барои ягон чӣ дар кор нестай фақат дар ҳаққи дуо кунанд хай ҳама каса дар ҳаққиш дуо мекунем баъди ки худованд шифош битавад хоб раҳмат ки дар барномамон иштирок кардӣ даъватмон рад накардӣ бачаҳко шумо дам раҳмат агар кадоми то охири видеоро тамошо карден ждат кунен просто ҳамин моҳ бояд як барномаҳои хеле киногӣ биброрем просто дастгирӣ кунен шумо мақсад ҳамия чи мо дам шава ки моро ҳамин шабона соати 11 ё 12 шавай мақсад ин ирам гирифтагӣ овардагием ҳама ира барои шумо пешравии мо мақсад шуморо камтарак моро дастгирӣ кунен подписатсия кунен видеоро паҳн кунен подписатсия кардан лайк мондана фаромӯш накунен бародарои ман мухлисои ман дастгирӣ кунен мақсад ки пешравиҳошон зиёд шавада хоб зинда бошен ҳазор раҳмат хай то барномаҳои оянда салом алейкум бародаро дар канали акбар про конкурс рафтисаи конкурси бепул 10000 сомон мукофот дорад шумо фақат медонед подписатсия мекунен зангулачаро зер мекунен ки ҳар як эфире ки мекунем огоҳ бошем бародаро вақт дигаш мондагӣ нест рӯзҳои наздик конкурс сар мешава конкурса чихе маълум мекунад ки ки бридагӣ нест дар конкурс 10000 сомон призай 10 таи шуморо вақте ки эфир мекунад эфир менависен шумо ба дасташ ки меқапа сари ҳар як одаме ки меқапа 1000 сомон бурд мекунен марҳамат бидорен подписатсия кунен рӯзҳои наздик сар мешава боқӣ хонаводу сарбаланд бошед